abana mateeka bali kuli awadi omusadde bajja kumuyuza mu kooti nimwe nakoba ati nawo yo kuli okuyuwa omusaayi abantu okufa ni drone edukira drone baye baditutaakwife nga gavumenti ngolaka drone gavumenti eri kuwamba abantu anti ndi muna Uganda ndi muna Uganda nonna ebugwe eri emudo ndoga Ibrahim mukwano gwo mutabane wange aba mutabane baana bange abo ndoga Ibrahim akaluke twaviremu aka local government LC5 yes abalangiriro ow'ekibiina ekya NUP ayitibwa Dr. Hamidu Kimaka yawangwira akalulu ebugwe eri awo akolera abantu yes kati ndoga Ibrahim ow'ekibiina ekya FDC ko byali kwogera ne ba pleader be bali kulumukira mu kooti ndoga yena alikujja mu kooti kabiri gwaki ndoga alijja mu kooti akaluba akayiba bakola emivyo mingi bakola ebintu biti bagema abantu be gyaliyo kituufu so ndoga ako byalijja mu kooti okuwakanya obuwanguzi obwa Dr. Hamidu Kimaka bugwe eryo gidi bulungi weena neinumawe wiiki ibiri eno manafunako esimu nga abantu abandi bali kubambazanga t-shirt eda abantu ababagangula mu bululu babalagira bajje mu masamba batemeteme ebintu eby'abantu bakoba nti mwene t-shirt edo nalagira ekikosi abalikola omuvuyo era awo baali bambayiza abantu abandi bali kukwambaza t-shirt awandira saddala bajje bateme ebitooka eby'abantu owenaaremu yebugweri nga bali kupanga kabadi aka abantu bakagwamu tinagama amalobozi gatuzani ano agobobona bubadiboni so abantu bebugweri abantu baba bawangula mu kalulu batabakozesa nsobi kujja kukola akavuyo baida kubasiba ate bali kubasibisa tebajja kuirayo kuboneka baba balumwike then ndoga iwe boja mu kooti baba wera batukwikiriza je mu kooti kasobodulizo linabo muzeyi mudofu banga mana oyizanga omusango mu kooti ngo amukazi wona mu kubadulizi abali kulumiriza iwe olundwe basoma ngo oli mukomera ntire oli ku reporting alemera bwa mukomere tambwayo kubanga buti ojaka kasoti omulamuzi nti omukazi byali kwogera bifu buti mpegano bano bawangule ebugweri buti nga katuntu bayino biwalina bo mukampu abakuwanguzanga nga nabavireyo bayira saidi eno buti obo jawangula otya era obo oliko bo era nuwo banga okoze emivuyo oba ojja kuyambibwa otya derafo oba kabwentera okuwa abantu akalulu kaweire kawa tukole ebindi etaano ti mingi mwene be bawangula muje mu maiso nga mukolera abantu nga mbaye mukola mu bululu mubolezeeko engoye mukole biki abakayoza babebozanga abandi bali kweta ebintu bya ambulance gireke eriyo omusadde ali kumira obukenda bwa press ero byokusala bintu bya ebintu bodule omusadde yatonda enumba ye wamampa nategera mu politics abantu ebanga bakukoye basobola okwekobaana mudofu ni wankubaire nga obeire tone endanze jowero aye ngwedinga ninzali jokuba kiza mukutolero ojja kuyira kuluyirwa ngo okoleki ni kino ekyabeire webugweri abantu nga bekobaine bakube katuntu afulume ekisage twawere eiganga wange ino ndidiye ino aigaga mwankubira panado mwanize baidi bakugemera panado bamuzinga nembavuda mwabika aya abana bamwemba kati we tuire wife idinda ulira kajubi nani muganda wife ani abatwala sada yaja mu kipusu kyonka oluko lwabere olukuba batwala ya ulunsuka batwala naka yali enkokona mata sana nako yatandika okwogera bintu ati bageme nabagaya gaya bona na ayo idinga batwala namulabulira ngano mukalwa yeka yajakola training yakola mu kwa idinga ngende kule yali langa baji eyo yako ati nibagaze nibakaiba nja kuliranga onere no kusinga okulule kule yali langa ate era omusingo gwemuruka bajigula ku milioni 3 ngezera agitwala yali nkaire wamampa mawuli kala mawira gandu wano alwake dakali tujaku kanso